Umugabo witwa Marcin Banot ukomoka muri Pologne yagerageje kurira inyubako y'amagorofa 30 i Buenos Aires muri Argentina. Nta buryo na bumwe bwo kwirinda ko ashobora kugwa yakoresheje. Iyi nyubako ifite metero z'uburebure 125. Abashinzwe ubutabazi barimo polisi n'abazimya inkongi y'umuriro bakoresheje imigozi bamusubiza hasi babanje kumwambika ibintu byo kumukingira impanuka. George Macri, umuyobozi wo muri uyu mujyi Banot yakoreyemo ibi bifatwa nk'ibidasanzwe, yanditse ku rukuta rwa X ko uyu mugabo yafashwe arafungwa. Macri yasabye urukiko kumutegeka kwishyura ikiguzi cy'amafaranga yose yakoreshejwe batabara ubuzima bwe bwashoboraga kujya mu kaga yikururiye kuko nta wundi ibyo bireba.